Akari wardine ya Akithii Tigania West ni bathithĩtie maandamano jathĩri igũrũ rĩa waki wa dam murone jwa Ntokilu bakimeneria mũbunge wao Ndagitari John Mutunga bakiuga ata Akari kanya agakweza na maoni jao gukonia murandi jo bakiuga antwa ujobangiri ni gukunini muno. John Thiga niwe uri na nteto eje na njira enkinyaniru. Muthenya we muthakari na aturi bakuma ntura ya Karîî Ward ya Akithii gĩcigo bunge ya Tigania West ibaruthite maandamano mathirikire bakuwi murandi wa damu wa kwantere cia Ntokilu mbari wa ino cia Karîî ura bombite kwa bakimeneire nontu baitumi mwanya bira banenkanirite ndoro mwa wa leaders ba community duare atore ibu kona i community yonthe Karîî turite kiuri kimoto kuria toy community toigwe mheshimiwa Mutunga kuendra mwabu ana kuenjandre ne ara Ntokilu lakini toko bwethia investigation yeto otendra mwe ko bwethwara nini tegie ko bwethwa rweta ngiwa bombere kinya ndamu etomba ko bwa ke point 25 bono rongo bomwe ero irweto point irati tiriara cha public land idato tweet lakini nonto bakwethira Karîî tenanto ibuonto batweta public participation ikira bakuwa botoka bakubingana na mirandi yothi na mbere ndikira bakwenda na aturi bomba kwa bakiurwa maoni nonto wanokia mbiro bataurwa maoni no akabonire anto bayana biti bakithima bero indamwe wakwa batu tutenandwa ira yombikia gwithire kirawa kana muntu etagwa anto bakarindro bainio batu tutenandwa na muntu kinyoreko toruwa ne ailo nonto te public participation ne bwetheru anto Bakarîî toya na maoni yeto ararwero kaikiro tenyo rwero to bwethuro ko bwethua anto bamwage banyoroe batu tutua totena roe ntuko era Mutunga beyere ao he na mirai dia to wa batu barabara ekwenjo nya tore gundi na to na bakologete batu to tamenya inda mwe kwenjo tore era kwele wa batu na to guiwa thai tokiwa to nangare ikologete to kwande MCA ako bwethia barabara ero mbari yeto tore anto Bakarîî atugwira mheshimiwa Mutunga no anto are yaga aria muchamanio yo anto bakai bara batibantora atokuwa atori bantora ware bare na atori bantora ndo bare Mutunga leye aria na atori ba aiko bakwenda amano gutukiaraniria na obisi ya mubunge wa gĩcigo bunge Tigania West ugurukira murungamiri wa kigina CDF ntere ino no Ezron Mageria ari ugandamani baba kuruthira maandamano munthe baetongorereti manto maombo bongo na kinya manto masiasa bakiwa murandi uyo kiambirie kinya aturi bauritwe maoni na bomba kuwa bakinenkanira rutha rothi na mbere na wakwa Mheshimiwa Mutunga na etira chambete cha kubwithia dam antukwita nturungu na bechiri chonekera kulukira ministry na tutuma toeta tobwithia public participation toetriantu na twakaranthi nabo na barita maoni yao fact toetre ora site ya dam ikubwithwa kwi concerns bare acho na itiere addressed ntukweu na ba mheshimiwa rutha rokuendelea kubwithia mabango yongi baro inyana ambira kwithira kiandikwa kuma konema ya witikiria antwara kumba kubwithwa dam lakini oni kwenda ubera onto bumwe tiania iteme hawa wako na demonstrations hii ripoti ya ndocha weru kuma ntere cia Karîî gĩcigo bunge Tigania West mbeta wa John Thiga.